Hello everyone, how are you today? What a lovely day today. Today is very hot, isn't it? Let's begin our today's lesson. I hope you all are ready for our English lesson. Is everybody ready to start? Now let's remember our last lesson. What did you learn at the last lesson? We learned at the last lesson the new words related to the weather. Sunny, windy, rainy, snowy, hot, cold. Did you remember? Now, today's our new theme is months and seasons. Aylar, jana, mezgilder. It is in your book on page 175. Сабактын максаты айлардын жана жыл мезгилдеринин аталышын үйрөтүү, сөздөрүн жазып, айтып, ажырата билүүнү үйрөтүү, айлардын аталышында жана жыл мезгилдеринде ин предлогун колдонууну үйрөтүү. At the beginning of my lesson, I want to begin with the words, "The future belongs to those who believe in beauty of their dreams." Сабагымдын башында мен төмөндөгү учкул сөздөрдү айткым келет. Келечек кыялдарынын сулуулугуна, кооздугуна ишенген адамдарга таандык. Dreams come true. Кыялдар орундалат. Everyone is the creator of one's own fate. Ар бир адам өзүнүн тагдырынын куруучусу. So, work and study hard to be a great person. Ошондуктан балдар, улуу инсан болуш үчүн талыкпай окугула жана эмгектенгиле. Today's our new vocabulary. Months of the year. Жылдын айлары. January, январь, February, февраль, March, март, April, апрель, May, май, June, июнь, July, июль, August, август, September, сентябрь, October, октябрь, November, ноябрь, December, декабрь. Now, let's repeat once more. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Good job. Now, let's learn the names of seasons of the year. There are 4 seasons a year. They are winter, spring, summer, and autumn. What do you see at the first picture? Picture 1. Winter, winter. Picture number 2. Spring, spring. Picture 3. Summer, it's summer. Picture 4. It's autumn, autumn. Winter, kış, spring, jaz, summer, jay, autumn, kuz. Now, what do you see at this picture? Yes, it's winter. What months are winter months? Кайсы айлар кыш айлары болот? Winter months are December, January, February.
what do you see at this picture? What season is it? It is spring. What months are spring months? Spring months are March, April, May. What season is it? Yes, you are right. It is summer. What months are summer months? Summer months are June, July, and August. Good. What do you see at this picture? What season is it? Yes, it is autumn. What months are autumn months? Autumn months are September, October, and November. Now let's match colors with the seasons. Spring is green. Is spring green? Yes, it is green. Jazz mezgili жашыл. Summer is bright. Жай мезгili açık өңді. Жарқыраған. Summer bright. Autumn is yellow. Күз мезгili сары түсті. Winter is white. Қыш мезгili ақ түсті. Now, what do you see at this picture? It is spring. It is warm in spring. Бұл жаз мезгili. Жазында күн жылуу болот. Now, let's complete the following sentence. Spring starts in. Жаз мезгili қайсы айдан башталат? Spring starts in March. The year starts in. Жыл қайсы айдан башталат? The year starts in January. It's summer. It's hot in summer. Бұл жай мезгili. Жайында күн ысык болот. Summer starts in. Жай мезгili қайсы айда башталат? Summer starts in June. Июнь айынан башталат. Summer finishes in. Summer жай мезгили қайсы ай менен аяктайт? Summer finishes in August. Август ай менен аяктайт. It's autumn. It's cool in autumn. Бұл күз мезгили. Күзүндө аба салкын болот. Autumn finishes in. Күз мезгили кайсы ай менен аяктайт? Autumn finishes in November. It's winter. Бұл кыш мезгили. It's cold in winter. Кышында күн суук. Winter starts in. Кыш мезгили кайсы ай менен башталат? Winter starts in January. Complete the sentences. Сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Nouruz is in. Nouruz кайсы айда? Nouruz is in March. Good. The last month of spring is. Жаз мезгилинин акыркы айы кайсы? The last month of spring is May. Children start school in September. Балдар окууну сентябрь айында башташат. There are seasons a year. Бир жылда канча ай бар? There are 4 seasons a year. September and November. Between September and November. Сентябрь айы менен ноябрь ортосунда кайсы мезгил бар? Yes, you are right. Autumn. Between March and May. Март айы менен май айынын ортосундачы? Yes, you are right. Spring. Now,
Open your books on page 176, exercise 4. Let's read this poem. First listen to me and repeat after me. 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31 except February, which stands alone, with 28 days clear and 29 in each leap year. Now, let's repeat once more. 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31, except February, which stands alone, with 28 days clear and 29 in each leap year. Good for you. Now, your homework is exercise 5. In 5A, on page 177, you should find 10 months and write them in your notebook. 5-ci A көнүгүдө силер тамгалардын ичинен 10 айды таап дептериңерге жазышыңар керек. In 5B, 5-ci B көнүгүсүндө, write 10 months in exercise 5A in the correct order. Ошол 10 айды ирети менен жазып чыгасыңар. Мисалы, январь, февраль деп, March, January, February, March, ошол сыяктуу болуп. Which 2 months are missing? Кайсы 2 ай жазылбаган, калтырылып кеткен? Аларды дагы толуктап жазып койгула. So, thank you for your attention. Goodbye. See you again.